nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Shuti bavandimwe bahaye ikaze nimuze tubana namwe ni Mukirambi TV 1 ndi kumwe n'abayobozi gakondo babiri n'abasaza buriya ubona ni bakeya cyane bafite imyaka ibaruta hano mu karere ka Minembwe abandi n'abajene n'abasore ndi kumwe na chef Muhire Meshak w'umuturambo kabana kandi na chef Bikino Mitabu w'Irundu akanayobora n'akarere ka Gitavi kose muri rusange ndetse n'utundi turere twa Minembwe abana abalidere babiri b'akarere kandi bakabana abayobozi gakondo twe kubabaza ubuzima bw'abaturage ko byifashe nico bagira bashobora kubwira diaspora yacu iri hanze kuko turatubabwira kugira ngo bakomeze bakunde gakondo yabo muraho neza chef muraho munyamakuru ibintu bimeze gute umutekano bifasha gute ubuzima ni gute bumeze bw'abaturage muzukuri turagushimiye munyamakuru muri rusanga umutekano ko wifashe neza bukeya kuko nanone turashafite ibitero bikituri hejuru byaziriya ngabo za FRDC bifatikanyije na Mayimayi na Barundi muzukuri n'ubu nyine barashaturiho ariko hamwe n'Imana tumaze kubigiza kure ariko ndikuvuga umutekano ngo turafite usesuye kuko urahari kuko abaturage barahinga barorora ariko nanone bariya igihe kimwe akadusha mu ryahumye bakaza bakatwibinka ariko ibitero ntibikemeze nka mbere kuko abantu hano muri Minembwe hagati abarahinga barorora n'abana bariga ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga ati nubwo bizo bitero bavuze ko bihari byifashe bitemera cyari hano Minembwe biri hirya y'imisozi birumvikana bimeze bite kuko bivuze ibitero tumaze kubyigizaho bimaze kwigirayo kabisa ibitero bya nyuma urumva ko bigeze ahantu kure ni mu Rugezi ahantu igasiro niho hageze ibitero bya nyuma n'ibindi bigeze mu Mikenke ahantu bita ngo ni Bukunzi kuri Firo no mu Marunde niho basigaye barwanira bimwe na bimwe hano muri Minembwe ntitwumva n'imbundu siko zihaye zinavuga niyo mpamvu tuvuga tuti muzukuri nyine nubwo babishoyemo imbaraga ariko natwe hamwe n'Imana yacu n'abana bacu nyine batwirwaneho Imana yaradufashije tugenda tubigize inyuma none navuze muri Minembwe hagati abaturage barahinga barorora ibitoro bimaze kuja kure kabisa tuzumvira kure chef Muhire dushobora kuvuga ko mu Minembwe amahoro atangiye kugaruka n'umutekano kubera ko imbunde kuko chef Bikina bivuze ziri kure akarere ka Minembwe hagati yaho abashefu kumurakora iki mu buryo bwiteza mbere kugira ngo none bya bindi mutagezeho muri imyaka yose nk'irindwi abantu bari mu ntambara batabohotse mu bigereho urakoze ndumva yuko izuba ritangiye kuva kandi twaranabivuze yuko izuba rizava n'abari hanze baza bazumva ko izuba rizava ni ukuvuga ngo ibindi byo kuriya n'abantu babe basamba ariko bagiye guhwera uwo shakaga nimba ni nka kuri umubyeyi azaba azasezera abantu nimba hari nk'uwabiyumvagamo iyi leta ya FARDC nayo iri nko ku musego barigiyeyo kuko chef bitabavuye kuvuga icongeyeho ico uvuze uti se turateganya iki ngo turateganya ibintu byiteza mbere ubu ngubu hano muri za Minembwe n'inzira zose zija za Mikenke n'izija za Rugezi ubu ni ukuvuga ngo amanama hari mu gukora mu imihanda mizima yayigurukamo azarandi cruiser na ya modoka yandi yenda za ambulance nk'ukomereka ndetse n'inzira nziza tuzigira neza ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibyiteza mbere ubu hariho ibintu byo gukangurira abantu ngo abantu nibahaguruke bagira ibyo bakora naho ibindi ntitwaguma kureba ibyo FARDC yarangaje abantu imisi yabaye ubu abantu bageze muri ya ndirimbo bagazarimba ngo ambiya farao sa imetimi yego hanyuma uyu munsi nabasanzeho muri ko musibuka abakecuru babiri hano kuri Gitavi iki kintu cy'ubutwari cyo kusabana cyo gufashanya mukivuga hiki mwe nk'abatware kandi cyane cyane mu kirangaje imbere umuntu ashobora kuvuga ati bino bintu byavuye ubutwari bwavuye chef Bikina murakoze cyane muzukuri munyamakuru ubutwari dushobora kuvuga kuko niwo muco wacu ni umuco wacu wo gufatana mu nda wo kwegerana kuko tuzi ngo ubumwe buzana imbaraga kubera ko turi bakeya twirekereye muzukuri umwanzi yo dushana bakabajana mu bintu bitazobagira ico bagezaho kuko tuba muri iki gihugu twasanze twese abakongomani tubana umunyamurenge umubembe n'umufurere n'umunyintu kandi twaruzuzanyaga
tugafatikanya muri byinshi ariko bari abanyepolitike kubera inyungu zabo nibo bagiye bazana amacakubiri tugasaba bene ngo babyumve bagaruke tubane ko twabanaga igihugu turagisangiye twese ntawe uzagikura mu bundi muhire ijambo rya nyuma babitakwira bo bitakwira atakoze gabiriya tacu yarakwiriye gukora utekereze nka bitakwira uzuvuga ngo yabonye aho ngo ba mama ngo baje bose bafite ibitunga ngo ibishambagara abakecuru dusibuka hano bagiye bavuka bamwe hano murenge aho hano bariko bavuga bavuka igihande bamwe muri 1930 abakecuru kandi abo bakecuru babyariweho na base nabo bahabyariwe n'abandi ariko nkabitakwira ni ukuvuga ngo ibo byihorere turuzi ko guverineri amaze kugera ibuvira siyo kwa babitakwira izuba rizava izuba rigiye kuva babitakwira abantu bazakurikiranwa n'ibyo bavuze ari amacakubiri mabi bagiye babiba mu bantu kuri ya chef mitaba avuye kuvuga nta majambo twari dufitanye n'abafurera ntayo twagiranaga n'abanyendo ntayo twagiranaga n'ababebe barabaturanyi bagiye basanga basogokuru hano muri gakondo muri no misozi miremire ababaga mu rurambo bagaza baturwa inkungura z'imyumbati badata bakabahereza ibimasa urumva abo bantu hari bibazo nibo bagiye bubaka amabutiki yari yazakiriba ariko babitakwira aho babereye barema amacakubiri ariko reka bayareme nabo bizabagaruka noneho rero twe uwo mwitego gusura mibunda mibunda se naho hari amajambo akihari ni ukuvuga ngo abantu gusa icyo dusaba n'abaza batwumva n'abacu bagomba kuba abantu hafi hari umuntu wo warakereje gukora muri no myaka akaba yarabuze kandi akora nicyo gituma tuzatubakangurira kuri ka karirimbo ngo wa munsi abantu gabazoza barimba ngo wararuhike kandi urya munsi wenda kuza ni ukuvuga ngo abantu bazabazwa diaspora ifite ibyo yakoze byiza abaturage b'iki gihugu bamwe bagiye batwakira hari uwaba yaragizemo intege nke ariko ibyo byose byo gusubirayo si izuba rirava rigiye kuva mu mibunda rigiye kuva mu bijoro hanyuma ntumusubireyo hanyuma se tworeka kujayo kurabona ry'amazi meza twasize ubu none baratubwiye ngo ari mu kuririkiza amasararo hari amazi meza kwere mu mibunda turakangurira n'abantu batwumva n'abari hirya abantu bose bazahute bazaze n'abano baduturanye hano batwakiriye abenshi tuzajana baje kubakaya ko tuzobanza tunashire ninka murakoze cyane chef Mitabu bikino niko ushobora kubwira abantu bagitekereza ko wenda kuba amacakuri mu karere ka Minembwe ariko gutekereza wenda ko bashobora kugera ku ntego zabo bitewe n'ibyo bakora wenda bibi ndavuga botazi bitewe nuko wenda badashobora kubura afite amacakubiri nkayo ngayo yamoko y'urwango niki ushobora kubabwira hari n'abandi twumva bavuga mu mwaka atandukanye kabajiste bitakwira abande bakabiba amacakubiri amadiskuru derere bene ibyo ngibyo uri impuguke muri byo ndetse niki ushobora kubabwira urakoze munyamakuru muzukuri ko mugenzi wanje muhira amaze kubivuga guhera kuri basogokuru mvuga mu banyamurenge witwagiraga umunyamurenge yari umwe twese turanavukana turi umugozi umwe ariko igitangaje ni ukuntu aho kugenda abasore bacu ngo bagende baje kwiga ubwenge bahawe ubwenge basogokuru bakoresheje kuba umwe kugira ngo turi muri kirigi kubera ko bakundanaga bakaba umuntu umwe ngo bashikiri yabiga ibintu byo kuducamo byo kuzana amacakubiri ariko cyane cyane dusanga byaravuye kuba babaye banyamuhahira inda zabo bakunda ibintu kurusha ubwoko ariko inama njewe no bagira muzukuri biragatsindwa umuntu kwitandukanya n'ubwoko n'umuvumo ukomeye uzo bakurikiranwa kurikirana n'imiryango yabo niyo mpamvu jesho ndabasaba ngo bagende bagaruke baze bakunda ubwoko bitangira ubwoko bakora imirimo izamura ubwoko mu gihugu cacu no mu karere kacu ico nico tubifuriza kuko amashakuri ntacazobagezaho kuko iyo witandukanyije n'umuryango ni ukuvuga ngo uba ufite umuvumo uzokurikira ubwo umuryango wawe wose kugeza ibihe byose naho bandi tubana abakongomani bene wacu barivuze nk'ababitakwira n'abandi bagiye babiba amacakubiri nkabanzangi n'abandi ni benshi abo ngabo bakorera inyungu zabo kandi dukangurira abakongomani bene wacu kutabitaho kuko bari bakorera inyungu zabo turi bakeya
twategereje ko tugomba kwiyegeranya tugakorera hamwe tugafatikanya ariko nyine hari n'abantu babigiye bagiramo uruhare babidukanguriramo cyane batwigisha kugira ngo nitwegerane dukorere hamwe kandi dukundane ka chef Muhire yabigizemo uruhare cyane n'umurideri kuri ico kibazo niwe bigisha cyane abantu ati nimwegerane mukorere hamwe umuntu akore ubushobozi bwe ko bungana abantu barasumva baravyitabira kubera ibihe bizari bituri hejuru navyo ico nasho twokimushimira ariko n'abanyamurenge nabo mu by'ukuri nk'umuco bavukanye chef Muhire zakujemo gute izo ngibyo byo baza barimba indirimbo mu gushimisha 50 ngo muzi mwenyine twihererane ni ukuvuga ngo mu rwego rwacu rw'imurenge rwo muri gakondo yacu Imana yatugiriye neza iduheza ibi bitekerezo bino bitekerezo abantu barabyumva ariko n'ubusanzwe nkuko mwami yavuye kuvuga mitabu abantu bagira umuco wo gusura koko bwacu burakundana n'ubu ngubu tuzadukunda iyo tuvuga kuri ibi byuma tuzatugira ngo tuje gutanga recommandation ngo abantu nibave mu matiko yuko kuva kuri basogokuru n'abasogokuruza nta matiko bagiraga badata nta matiko bagiraga natwe nk'abatware bari muri gakondo nta matiko dushaka none rero nimba abantu bari muri diaspora hanze nabo nibareka matiko nibakurikiza uyu muco turimo ahangaha nta bandi bantu bahuye n'intambara nk'izo twahuye nazo ariko twagumye kubumba ni ukuvuga ngo abantu babaye umwe abashefu babaye umwe abasaza b'iki gihugu yenda n'abafiriwe yenda n'abapfushije ariko abantu bagumye kwibuka Imana kandi baguma kubumwe ni ukuvuga ngo amafaranga aba muri iki gihugu iyo habaye ibibazo contribution yo gufasha umuntu wagize ikibazo biroroheje ntabwo bireba umuryango bireba abantu bose ni ico munyamakuru ibi bituvuga kuko wenda umwe mwubatse nta muntu ushobora kuza ngo babaye nk'amacho ntawe turumwe twebwira no mu mibunda twaje tukifite n'ibintu twari abikoraga tugeze hano ho birafatikanya biba byiza ni ukuvuga ngo umuntu ino yitavye Imana abantu bahita bamwubakira amazu kandi umuntu agatangira ijaje undi rinjanje amajanja 80 90 70 bagakubita inzu nimba ari umwana w'umupfakazi uwakabavuyemo inka yo kubaga n'ibindi ivyo bikaba bivuyemo ni ukuvuga ngo muri ivyo abashefu baravyumva abantu baragerageje twese dufatana mu nda n'abapasteri bacu n'abasaje n'abamama bacu kuri ivyo munyamakuru nta deni dufite umushefu umwe wacu azavuga ngo abandi no ngo bashize umugayo yego